ukwa mukagoko nitwisha kuba nitujaguze chiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona ibyinje bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabwanyensi yakubanonje bishagiciro aba beige abaruguza no kugura amataka muka Generation Development Group abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukorera mu mikoro. Tigwes na kwachiraho makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi nyine Loyce Gavah elizoba hebroni 15 byo kwa mukaga 2025 kandi shaha nebiri izomwe bazyo reka twisiye bijam tugwa makuru kandi kuturagace tuja kwisiya makuru Agacencwire umbwejere Emitwe y'amakuru ne kwikibwaho Roseform. At Roseform we deliver in real time. Agacencwire kireti umushija w'imyaka 27 yito mukikuru w'imyaka 65 abatura nawe bamwita tujumireje nkora abantu baze gukora abantu bareke kwita abatayi babo abaturo muri kakumiro bayesharinga ahabuye ngutombi na turakiteri yo baba kubihari abaratwe nakora urukusha uguma barije batugura twabaraje baratuhereza ki abavuji ba boda bodo muri baharwe nibetombi turabishurukane ba UPDF okubatahira barakusigiye aruhengeri harimo abasirikare abakuvuga boda boda Emitwe y'amakuru yabane kwikibwaho Roseform. At Roseform we deliver in real time. Mbabazi Charity na Loyce Gavah gana makuru Agacencwire umbwejire abaturo mchare cha Kahamo muri Rushozi Ward Kabohe Division Shema Municipality abimchira umkutangara bwanyuma yo mutura mjenzi wabo kwitwa kandi bakamshara maraka Mike atwachire ainebiru kuchira Oisruwe ni Jane Tindo mubona w'imyaka 65 kandi bamushangira munju abyami nabijukuru batyo bamushara maraka nuko kutwara sente ezabire yaheza kuguza omwani Bamisiri abukumu barikumuniganaga barikuntura abumwani jawe barikwenda umwani na sente bene nyonyi no kusasirwa amani kandi ikindi kamwe kugira ngo icyabaho ruyari abantu abako bakikozere habo kucondoza basimikwa n'akwatwa amateka kandi muri ruyari basimikwa n'afana ikivuga abana abaryo mu bahagaro bibi abarkurya ibishaka ibiretira amagaraga bukuhinduka bakakorera itakorwa ruhanga kubakwata haka bagerera Mbabazi kandi ntujumerere mcenkeji
hari abo bantu batamanyire ruhanga okutwara amagara g'abantu bari innocent. Darius Tibesgwa w'emyaka 27 niwaitsira omukikurogu kandi nabo bamutire ekiboko 81 na bwanyuma bamuhondahonda yafa. Omwana yosera ryo mushuma omwana yosera nakore ibihagaro ntshwecherera mwengugu yakakora omushagama ona shito tukore cy'abana batakwenda gukora bakwenda kusheshishagama z'abantu kandi kunyina ino ndijo wabe nakwita onkori yaraka kugira umuntu akamuyamba akashanga yamukwasira yamutiranse nakumukoma ngo ayite konka yabaye nakoma ijo ndijo umuntu arukurabaho hati yambiyaho yamunagise ati kuza kubuza wagira ngo washangire ngo umwizukuru ngo wabira munegera rusaba sente ati nikireka mutwari cyaha yaza kuri yo wayisura tatanoze tanja kweko abebembezi bajumirira obwina zobo tujumirire gye nkora abantu baze kukora abantu bareke kwita abatayi babo abantu bareke kusigisaho abantu abana babo na n'ebintu byabo nsaba musigale nga mukumi obuntu bulamu I insist alina information ye natatya jangu mpola tukoneko. Polisi ya Shema Central Station Kabohe yatwara embiri y'abafa mu irwariro rya Kabohe Health Center 4 okuceberwa obukuchondoza kuri kugenda mu misho gasha kwa Mike Twachiri. Abavuji ba bodaboda omtown ya Mbabazi City North Division betombwitira abasirikare okurwa mbaraksi bakaza kuvuga za bodaboda omushaha z'ekiro kandi ekibaro kugira ngo kiteganiso umurimo gwa bodaboda. Ekigemeseriza abebembezi ba bodaboda kweterera omurango wa meya wa Mbabazi City North gumisiriza cyabwisho oyesiro kikorwaho naho okugonjora enshongeji. Tubere twine challenges z'abasirikare ba Ruhengeri boreka ngo bavuga bodaboda kandi batwara bikizitu abamoto abagamba one batene babatere nyondo abamwe bakabatera amasasi so twahita bakuru babo babone kutebekanise gye nkora eyo mvuzi wa bodaboda no wa UPDF. Lieutenant Colonel Mbabazi orukujunaniza ubw'ebyobutegetse mu nkambe y'amahe ya kabere y'amakenke nagira ngo bahurire kwetombwita kwa bodaboda konka yahamya ko nibaza kutaha amani omunshongezi zabo ibintu zakuriya tubifurire na munonga nk'abantu abo bagira ngo abatari basirikare bamwe ko binezezwa by'amahe ubwo no mushango gw'amani kwikiriza ubwo mushango ngo birekizwa cy'amahe n'icyo kweshaniza n'cy'amahe kandi basirikare. Meya wa Mbabazi City North gumisiriza cyabwisho nashaba abantu kuzora misho hamwe no kongera amano mbyo kwerinda barukorabero mu mateka. Barakisiji ya Ruhengeri harimo abasirikare abakuvuga bodaboda bakateganisa imirimo yabo kandi bakabine n'inshonga nyingi za insecurity na n'izindi z'ukwatwa hirwara abantu abakwana baretaho nango mugwiro gwe kinene nitekateka munonga no kugira ngo twatanisana na bameyaba tombeke sheds ahamyanya yitu itukoramo haze bitekateko byanje tibukafaga bikiriyo konka hate ekizibu kubagire kwihura babihurire bihimba ebihimba bamwe barisuzo munda amakoraga gasha kwa Fred turyakira webari Fred turyakira abatura hometown council negombora ya Chisita district ya Kakomiro bimukiro mukwesharinga bari kwetombwitira abebembezi obutabakore nkuto kandi obwo batwire nibabagambira omuhando guru kugambwaho no guru kuruga Changota okuza cha Kijito hamwe na cha kuterekera promotion center limited. Nkomulingo gwo kurwaniza mu ijurano bw'emishango mu koti n'abantu mu Buhome abatura bashabwa kutereza ubumwe aho butayikirizana bwa kubarukaho mu byanga byabo. Okushaba kwirweyo aba Communication for Development Foundation Uganda bakwatanise n'aba Foundation for Human Rights Initiative and Ankwai Private Sector Center Limited obabene babuganaho bakuru bentewe yo kubanza n'abatura okurwa mu gombora ya Kirugo. Kire tubayamba muraho emisango yanyu balemereire tubana ba paralegals abaraba mukaha mu communities nibajja kubayamba baba ha police baba mu koti baba mu prisons babuli hamu yuhona kandi nayo tukwatagana n'aba LCs cinemu abakushanga ngo batwara amateka mu ngaro kushanga umukazi yita umushija we cinemu n'abinje bina bishango yo bushuma kwibe nkoko n'abamwe bakora imishango muhango kushanga kwiba pici
ubu twine munonga kugomo bubirizi Caleb Twesige umushuganisa w'abantu na polisi mu district ya Rubirizi ayokera uburemezi ubu bari kurabamo okwenda kurwanisa emishango mu byaro bwo bururo bwo kurebo ati jo arosere yimbendo mukurya bayomba bingo muntu acyaro bakutekateka munatera amagira ki ukakuja kwa season yo kurondo bururu hati bache ya person bona ngo bariyo ni binegeza ngo babingo muntu bakwenda koreka abantu bariyomba gira ki ngubina mani twachukora akagenda kabda numukireba hati kushanga niko twekanga LCs tukegire kuzo muntu tukaja ngo akwaba ekizubu turondo mhanda go kukigira ki go kushiya kandi go koze sobusingi hati ya person LC tu omwanya ogo nwabaye bembire mobu bagende kandi baze kwatakinga amakagoro go wundi emishango yahwera hasa erusiwa ninge takashenwa erusiwa kakorese mi alternative dispute resolution nka mediation nka arbitration kureba ngo twahikano erusi twahikano kwirukangira akubiro bw'inyino shanga abantu bateka mu biniga bateka mu ki abantu bahindera bari kwitana emishango shanga ibihumbi byizorana bayongera ko yokombeke bikome Omugandi ngutombe nibari yamize mu district ya Rampara no bimwe ahabikirizo yo kuteganisa emturo y'abantu mu district ya Rampara bugambirwa mu kiganiro ningashe baraza ekibira hambuga nkuru za district ya Rampara akseje nguto hakazamu billion emwe na million 210 kandi nyenda kusima umugeni mukuru and through you thank government part of this 1.2 billion includes billion emwe eyi president na government ya Uganda bashaziremo buri mwaka district etunge sentezo zituyambe gukora ki engutu ekiganiro eki kibegenerire kureba ko sente za government zakoresibwe ahabwo mwaka gw'ibisente gw'2023 2024 baraza umugaso gwa barazeje ekiganiro niyo platform yonka omuntu wa bulijo wakuza kuburiza ibuzo kandi okumanyo number 1 baba manyise nga district ya Rwampara tukatunga sente zingahi sente zo zikakora ki esente zino zirabe zakozere cyangirwe ngo okubura mizi n'engutu bishitekere musheke mu district ya Rwampara nyenda kubuza district engineer wagamba uruguto rwo kutambikira hashononi rukaza katereza rukakwataho rukaza rukafumikira omurwihunga abwinta ataragambamo omusente za district uruguto kandoshe cyhandagazi n'amazimoro uruguto ryo mu mberambi kandi nyenda kwamanyisa ngo urwo ruguto nanurwache bare byanamera tubenti kimanya ngo ryo mu mberambi kandi district council yastamire ubwo mwaka iri kwa approving budget yo mwaka kwija ikazitekamo kandi yagira ngo zo umukota yo kubanza iri kutandika kwa mushanga Mayanja Bonzaga commissioner wa evaluation and monitoring okurwa mu office y'inganzi y'ihanga kandi hono biri umujenyi mukuru ayishuro kwato habo butagira byome biri kumara okushera ngoto mu district ya Rwampara. It is making some of the roads impassable. They are not so good. There are also issues to do with the water. There are boreholes that have been repaired, but the communities have not properly been sensitized. Wa TV West in Susan Chelsea na Onesimus Ndenabo. Mwebari habashatu beitu b'amakuru abeshigombe cha Lions Club omuribanda baraganisa kurwanza oburwire oburukira kuteganisa abantu obwo burukurabira omukwegesa abantu okubine kwerinda oburwire obu aba bakoziro kuraganisa oku obu babire nubataho president wabo omusya omukoro gwo kutaha abebembezi batari bamwe na bamwe mu kigombe cya Lions Club muri Banda kwebembirwe Lion MJF Alex Baguma oruzono cya person Fred Barukurungi nuwatorinwe kuba president w'ekigombe cy'Ibanda Central Lions Club. To the new members, welcome to a global family of service-minded individuals. By joining the Lions Club of Iwanda Centennial, you are becoming part of something greater than yourself.
aba baraganise ngo umwaka ogwo nibaza kugezaho kurwanisa obugwire bwa kansa okurwanirira eby'obuhangwa bw'ensi hamwe n'endijo myoga kandi ogumwaka twatandika kuza kusaba ngo tutataka ijoberi nzo kuba tukora abyo kusomesa ebikwatanye na kansa nzo kuba tukora abyo kuransa nika promotinga environment byare miti njete ndwara ya sukari abantu kuba kujerinda abataka kikwasi gwenda bakikwasi kuba kujimanaginga ekindi no kuleba ababa vulnerable ninga shirisi fortune nk'abana aba babies home embarabure hine bamemba basya batahibwa mu kigombe cha Lions Club aha Bwibanda for their dedication, service and accomplishments over the past year. Your efforts have made a difference and your legacy will inspire those to follow. Amakuraga gasha kwa Timothy Mushabe. And the new president is not about his webare Timothy Mushabe ho muri Ibanda district reka tumereho tugaruka naganda agarukurataho negakushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe agarukurataho umudumizi wa Mountain Division yashaba abantu okonzera mani omukurinde by'obahangwa. And to be honest, for the time I've been in DRC, I have never seen a dry season. Abaturo mu rubirizi nibashabwo kugonjora emishango batazire mukoti. Akubiro bwinyi ushanga abantu batika imiga batika muki abantu bahindira batitana. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho. Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mango Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically, that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief for any parent because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80 hash and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Werarenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi.
Otwiroine chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa ahurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero ebiri kukiraho terera note mushanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano Ogambe na Academic Registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuhimu mudu nokora echikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanje ina itano ninga note mushanje ina note rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji
enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji ishaka wagura mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe yahawe ya house ebintu byona no butandu bata. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wena ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Kurkayo omkahumro omkanda makuru abatura town council negombora yakasita district ya Kakomero bimukiro mukwesharinga barkwetombwitira abebembezi babo butabakora nkuto kandi kibatwire babagambira omuhando guru kugambwaho no guru kuruga cyangota okuza cha kijito hamwe na chakuterekera. Abatura bo murka gwa cyaci gito umugombora yakasita bayesharinga habo muhanda ogubar kugira ngo uzingamize ntunguka n'entasiya yabo. Bita abaturano bagira ngo shirku bashasha gurede karabo mu murundo gumwe gwonka basiga barutakura. Minister, tractors kamara kukora. Echine masaze kamara kukora. Senta igara kabale hadi yagamba tugura cyacu tubamaze kurukora. Aisha wenyine bataka makuru cyacu tugura bamaze kurukora. Kumba bakutubiha, bakutufera. Tractor asa tokwizera tractor emwe. Ekakora urugude, ekashoye kasukamita kai, ekashoye ekasenda ndatayo kasinda jizi. Na tractor teri yo babari kutubiha biyabara twenda hakarurukusha. Kuguma barije batugura twawaraji bara tuhereza ki bari kutugura hakaruru. Nyowe chief paranganya kabagambera uri no kutandika nabagambera ndebe bintu bibareta hanuya. Kombe badro binjira pipe ziri haruguru hariya bakashaba bakuturetera binuya. Ekintu cyasimbere no kunyiza. Kureta hanuya, kureta hanu akaravati yune pipes. Ono basota kuzigereka ahiguriye zatikire. Abebembeza bamwe abahika hamwanya wo gubashagika batura omukwesharingoko. Okugira ngo obo bupipe hanu yari hamizi minji munonga enjura kwera gwa nkenyanja. Obo bupipe obu buri nko buratwara mizi go mu kinabiro ite tukubwikiriza hanu babwiyeho nanyi chairman ero sisi linkabaho ka akubora urugudo ruri mukono ya district ruri mukono ya member wa parliament tiri urugudo rwa sub county konka kagira masiko namanyango MP obuyeyishaho ari kukingura urugudo ruraza kukorwa uko mutindo. Kansara Oliver Twire najyango ruguto ruturuka hwire bitu bakajemesereza bwo kubanza bayemerezo ko rukora ahabwe njura nyinji. Abataka muhandike baruha ebaruha jenjito waka kuja engineer yate mwamane habwo kuba obwiro bwe yagira handi obwire obuturutandikireho namanya zawandi wahwire bonga habwenjura tiruka weyire umuganda batura begombora ya ntungu umurisingiro south no bashaba bebembezi babo okubasyo obuhereza obu bamazire batine kumara obwire buringwa twine engurombi polodis twina na machinarizi party yitu twina machinarizi tutamu turi mu mirimo mwe ito kunojangu batukorebyo kuneshoga nabo first abantu abinji bakunda obuhereza ngira ngo abembizi bitu baza mu mangu bakareba ngo tubafune sente za road funding engudo zito mbyaro zikasharukaje imotoka zanzihingura mu zikazamu ikitukiri nce yongera tubona katare kamana abana bitu nibazamashomero usanga bine ba master batakumara usanga ryabazira batakwemarira za school fees batira abana mu rubona bashome gukora mande bachiko mu rubona bashome
shanga akasente kabona bashomeye kaba kingi kukira ka private okurugereraho abatura tubakitunga buhereza burungi mu by'amashomero hamwe n'enguuto konka tukabe ntwetenga mune naganda amatendekero nka za tekiniko ekyo chairman na councils kuba rashitame tukabe ntwenda kitibwo mu nkora tutungeho obundi obuhereza kegomboransa esente za road fund tukazitungagaho konka bariyo baratugira ngo shayona kiraza kuterera konka tutungire sente zo gukora enguudo Gashakwa Thomas tumwebaze na Felix Nduhura mwebare abashatu baitu bamakuru billion 3 na million rukago musente za Uganda nizo ziri kwetagwa okombeka oburaro bw'ebishayishomero rya Father Basha Foundation St Mary's Girls Vocational School. Emikoro yo kurondana sentezi yabanza n'ekitambo kya misa kandi kyayebemberwa Reverend Father Severinus Ndugwa owashaba abantu okutamani omukutungura ebyobwegese obw'omwana w'omwishiki. Sente ziri kwingana biliyoni 3 na miliyoni 6 omusente za Uganda nizetengwa okwombeka oburaro bw'abishiki ah'ishomero rya Father Bash Foundation St Mary's Girls Vocational School. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Reverend Father John Baptist Bashobora nagira ngu ekigendererwa kye n'okukwatiraho abaana abatari kwebasa na munonga abaana babishiki okushoma omugwanje n'okushitula omwana n'ogweta kwasa kushoma omwana kugira kinyowe tinkuza kuza mu ishomero rya mbere hiri tinkuza nyakibare tinkuza omashomero g'amahango agahiguru munonga ga gavumenti kandi agazacho church omwishengerokazi ow'orurembo rwa Mbarara atukwasa Rita Bwahika niwe yazwekera omuhezi wa mukuru w'empanura z'ishengero Thomas Tayebwa nk'omugenyi mukuru. Erizoba okwongeka oburaro n'ekintu kikuru munonga ahabw'okuba nimukimanya nti buri omwe ari n'ishomero orikubasa kutambura okashoma okataha. Oguyahayo omuganda gwa speaker gwa miliyoni 10 neze miliyoni 2 okwatiraho omurimo ogu. I would like to hand over 10 million Uganda shillings cash from the Right Honorable Thomas Tayebwa. Omugandi obureberezi bwa nkore bwatongoza okukoresa obuhereza bwa X-ray omu byafaayo by'irwariro erya Ruharo Mission Hospital. The whole aim of it being digital and easily adjustable is on a click you instruct how much raise to give. Because the previous one you would have it preset that you select you are going to do a test. Kandi natwana tujimodoringa kugira ngo X-rays ezitukuta muntu zibe ziri customized nanga shizitarenga kukira ezishemerwa nizihebwa muntu so machine niyo mutano kandi technology agency tushaba abantu ngo bagikorese munonga bayama yo kutongoza X-ray aba bahikaha museum eriya hakabungo Ruharo. Omukushaboku miliyoni 3 zarundanwa kandi omugenyi mukuru yasima bikiriza ahabwo kwatiraho ekanisa. Mwamaje karka akachuchuno nozo mchenabiro omwoshurumu orkayo kituyo neyera ozaka bishop sigade ananka ni parking otahom cathedral ogarko wani muchuchuno za kushangaza na chitunda kunga so nyina kwasima abantu abatukitaha nchiko bakakora umurimo gw'amani murunjo gwo kutangaza enu tureke kurha umukoraje akubona kuburika turyagesha turba tutaru kwa masiko tureke kurha okoraje chemerwa ka government kushanga mtu naba kutwebigono gihanga kandi na nasimire okugira ngo ekanisa tegomere hakutugure njiri cyonka kuyaweteire bonde bikorwa. Omugandi abashwerine bashabo kuhereza n'ekitinisa mu maka gabo
okwenda kuchendeza muhondano y'omumaka okushaba okwahebwayo Catherine Tumwesije aha mukoro gw'okujaguza ekiro kya Mariamu aha Ruhandagazi Church of Uganda omuri Singiro District. injara nguturatere ekyarajoro cyarange kiyatuhire ninga ebyahandishurwe ebiri ombefeso eshora ya katano umushororongo gwa 22 ubwo kugira ngo abakazi borobera abasheja kandi okukikora ekiro kya Mariamu tuba twenda kwegesa abakyara kugira ngo ahabwo butabangurwa bw'omumaka bubase kurugamo ahabwa umuzwekero witu Mariamu watuberire cyo kureberaho kandi akaba ari yo mucurezi. Julius Begumya waba umujenyi mukuru yashaba abakazi kugumiseriza umushwere bwabo nangwa no butabanguko buryo mumaka twahita abashombesa nkabo batwegesa aburungi bwo kutura n'abakazi bitu aha biconje buryo mubakazi bitu tukaturanaje nabo bikiza kutwera nyeja kare tushanga tuna abana barungi tuna makamarungi gasha kwa Eli Akiza Senyo Gideon na Anita Tukunda. Mwebare abanyamakuru bitu abakristayo mu district ya Shema barabwirweho kurekeraho kwereza ubwire abohona abari kubarwanza ngo ahabwo kuba nabenda kubiha ahamaramwa. Ebi bigambirwa ha mukoro gwo kurundana sente aha kanisa ya Karyango Church of Uganda omburisa bwa Rwamasha omusaba dikono bwa Ruibare omushema district. Aha kwiganisa abantu ba mukama kambaga mbere banywano banje oyerinde ubwo wari kwiganisa to kumanya ryata nangwa no yakuba ine sente nche kanko gambere nawo n'umuntu woha ahabo kubari yabarumwe yo boro batazino ryabagizeki omuntu oshanga umushanga ati yizirapa ari nari wakwa yati hazo haraji atoshanga umuntu makoye tukuriyagura bindira kure wakwa yiwagiraki uni oranga cyo kwangi omishengero ahabwa Buheju West Ephraim Braro ajumirira bebembezi ababire basangwiro rguto rwa Buheju ha mapu ati asima President Museveni organizemu twandike bari twacyanisha permanent secretary kope twagihereza minister wa works urguto rwe kureba ngo batushoborora ahabwaki rwabuzire ahari mu rwa president konka koje kushoma budget ebyo kwezi 12 okwezi ko kwa mukaga urguto rwe handa ba minister wa finance yarshomamu kandi sente za ruru ngo kujyo twaraganire twaragambirwa nawe kandi twaritebekeza na government miliyoni ziri kurenga shanju zirundinwe okora harubombeka ekanisa ya Karyango akorstaye kozere nk'umuromo barundane bintu batwirezente batwireze mbuzi batwireze nkoko batwireze bitoce batwireze ibindi bintu binji munerizo baturyaha agomba kurunda sente kuboneze kanisa yo kwinduraho tushitamire twarebe kanisa ye ari kurebeka je tukirizangana nk'abanyagata mu mutwaro mukuru tebanywana bitu batwadereho rero mukireka cye umwaka ugwaza kwa bazigaga Karyango arebe kitinisa cyarahanga umukanaseki umugande umureberezi w'ubureberezi bwa Western Kale Right Reverend Johnson Tino Mujuni ashabara bikirizo mu rushenyi okube manzi no kumarwa abiratayiro burisa wa St Paul's Church omurkat kamwe omurchabjim bishema aha mukoro gwo kurundana MP hazo kwombeke kanisa ya mukama tureke kuroha washura tureke kuroha hate china ka kwatiro bweziki mwere cyo kumasango otakabirugamu kayota nakaba oba mwachurura cyabishemwe twachikwata ruhanga nakwa ebyo ratwarira abandi nachikwataje ruhanga nayibari miliyoni rukagemwe zirundinwe okwombeke kanisa ya St Paul's Church of Uganda izoberi totoro yitwine yo kwirukangerera akubi byo gukora nibingi ekanisa igiteka bire kwa konkizoberi twantwenda kwirukangerera miliyoni 2 na shiringi 10,000 wonkanyo nkashangwa none abenta kagire mukaruru bikaba turanye gukora so ukombekera iramizo ukombekera mizo ya Ruhanga ukombekera ya mukama turi kwihemisha gasha kwa twakire Michael na Abraham Muganza
mwebare abashatsi baitu bamakuru reka tumire nko tugaruka nagana. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Singra pichipichi na ruhira millennium sako. Singra pichipichi noetengaka kwanji kamwe ubwo kubike mtwara 5 okumara mezi mushanjo otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screens rugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanjo otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira millennium sako nganya kitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City utandikiraho kubika ibirukiraho tera noti mushanju noti hashatu n'itano ishanju na mnana shinana nemwe ninga noti mushanju mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda ruhira millennium sako banka yanje banka yawe amazina ndi John Patrick Byarhanga hazo kumanya kuturumu aha twine masarazi awejo ngizi ntarkumanya uye 12 fresh sore kiza aho naho nkazo fresh sore bamba sore yabo kongo mukozesa ile birunje byine sore yabo tekukira korarara aha ni ndisenkoko sore ni njukozesa ku blooding enkoko
5,25 15,50 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotera noti 8 noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha abanyamarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushobozi n'uburambuzi ebirari na mshanju byo kwa mukaga okwisebira mukaga byo kwa mshanju omwogogo omuchayika yatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abajubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunywa no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mshanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mshanju 3 anane 5 noti 3 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishomero hona ni 10 otaferwa Kurkayo omkahumro omuganda makuru abantu abinoburemambiri yabo n'abakuzire kurwo mugombora ya Kitoba district ya Hoima bahebo ubugari okubahweraho ombyentambura abatura bari kurenga emitwaro 4 nibo bino uburema ha mibiri yabo mu district ya Hoima konka aba bino uburemezo mu miturire yabo nebe bakubire nibenda gukora bwanyuma y'ebyona abekitongore cya Sofigenyi Fibo Care Initiative abarukushajwa abanywano baba ba Don Josh and Friends bahire y'ubugari uburi kurenga 50 kweraho bamumbe n'uburema ha mibiri yabo mu district age program enu kiro kingo tutandikira tujja kagenda ombitweka bingi ntugaho bwali kyakatano ekigarukaho tujja kuba bulindi town council naho tugabeyo bwali 25 kandi obugari buno nugo maguru gaitu hati go nanyota ine kurache zinu think so kulibata Hirare tumusime urukwebembere by'entura y'abantu mu district ya Hoima nagira ngo abino burema ha mibiri yabo na munonga batarukurana bashanga ubuzubu bw'amani ometorre yabo umuntu takubaza umunwa takuhura akolesa sign language agire mu irwaro agonza kubaza no musamu gambire kikumuruma taina mulinga aragambira umusa kintu kikora ki tikunduma nkura enda nentera hano ono mutoni guntera no musa kugumya na mutunura noni na mutunura omuntu namalira arumirwemu umubantu abayikalira hano bajya kwino bulemu nabanda bajya kuri haso twine kyandike kitugenda kuhandika district habwa sente za PDM zizire abantu bajya kwino bulema kibayitungire nko kisemerire bamumubahirwa ubwarobo basimira ubuherezo ubu kandi bena masiko ngo nubwija kubahwera ubwari buno tuboyine bijya kuyambaho ukurinda gwe 10 abomezi bwaitu no kutangira endwaire na kukwata abantu kuruga ombuchafu ati mkizo mwaka gumu nekichiwe mpaka ndakanye kwa kwemera batani mkizo bakanya okurugera report ya National Population and Housing Census eyakozerwa biro mwenda kwike 2019 byo kwa katane 2024 abantu miliyoni 5 n'icweka batura n'uburema butari bumwe na bumwe kandi abantu bakora ubucweka 13 n'ubutonyezo bubira harigana aha abantu miliyoni 8 n'ubutonyezo mwenda abari mu Uganda gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto Omdumizi w'enkambi y'amahehe ya Mountain Division n'ekikwe kwetu cha Operation Shuja Major General James Birungi nashaba hongerwa amano mu kwegesa abantu aha kurinda ebyobuhangwa Birungi nagira ngo ekitaba kitakozirwe Uganda yocherira kabi akamano kuteganisibwa mpinduka y'obwire
birungi okugamba ebi n'obyabaye bembire omukoro gw'okutongoza ehuriro y'okubyara emiti omu nkambi y'amahe eya Mohoti omuri Fort Portal. Ehuriro egi UPDF bakwatanize n'ekitongole kya Natural Resource Defense Initiative NRDI. Let us wake up now like these people now have told us. Sensitize our own. Even back home when you are saying, tell them when you go back, they don't cut this tree. Before they stopped the charcoal burning in Gulu, if you could see how many bags of charcoal were moving. Oguhona nagira ngu n'obukirabe kiri ngu government n'ebitongore bigerezeho okurinda eby'obuhangwa amaani aga gabasa kugwa butaka baba bategise abantu abino kubirinda. And to be honest, for the time I've been in DRC, I have never seen a dry season. It is ever raining. And equally even in Fort Portal here. So I want really all of you to understand this and not only think that this group is the one which is supposed to fight for nature. Omukoro ogu gwayetabwamu omuhwezi wa RCC abwa Fort Portal Nestarare kandi yarabura abari kushisha eby'obuhangwa. To the people who are degrading the environment, we are coming for you. Please don't spoil the environment. If you have a wetland nearby you, don't dump soils there. Don't construct houses there. Use it for fish farming. I was somewhere in Toroko and found when the whole barracks had been carved out by the river and taken to the Congo side by River Semuliki. All these are impacts of climate change. Gasha kwa Jonathan Tusingwire. Webere Jonathan Tusingwire reka tugarutse n'amakuru agebiye mizani. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mango Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically, that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief for any parent because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80 hash and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryone birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero Batteries omuhorosero na riti Comet Oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika kya roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. When you talk about innovation, I don't immediately think about flying cars. No. I think about things that solve typical Ugandan problems. For example, a sensor
that helps you to know the right watermelon to buy. An alarm system in homes that reminds you kabeda kukedo agenda far. A device that braids hair under 7 minutes. An alert system installed in Parliament sends SMS every time MP starts dozing like this. A lie detector for relationships. I love you. Say it again. I love you. Do you have what it takes? The spotlight is on you. The National Science Week 2025 is here from the 15th to 20th June 2025 at Kololo Independence Ground. Entrance is free to all. Made in Uganda. Innovation to market. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 354 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Ekirango ky'omutaano ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'ebyobwegyese n'emizaano kitebeekanise okubara okubeesire Baseline Education Census 2025. Okubara oku nukuza kutwariramu amatendekero goona mu ihanga aga gavumenti hamwe n'ag'abantu buntu nka pre-primary, primary, secondary, vocational hamwe n'amatendekero agahiguru. Okubara oku nukuza kutwariramu abeegi, abashomesa n'ebizimbe okweraho omu ntebeekanisa n'ensharaho omu by'obwegyese. Ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics nikiteerera omuranga abantu boona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abebembezi ba gavumenti okukwatanisa n'abarikuza kubara. Omu muringo gw'omutaano ekitongole eki ekya Uganda Bureau of Statistics nikiteerera omuranga abazaire b'abeegi boona okuhagira entebeekanisa egi obwe barikuhamya ngu abeegi nibamanya obu bazairwe biine namba y'endangamuntu narishi Learners Identification Number. Okumanya birikukiraho teera esimu ezi 0772 93 36 28 narishi 0743 78 71 89. Byarangwa Dr. Chris Mukiza arikukurira ekitongole eki kya Uganda Bureau of Statistics. Erizuba nza kutayira ekyaro muviti butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Nebujumana ohizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezibabo kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enkanda zoona zikaziranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana babo omwana nabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ningashe ovacado papaya movit okweyesiga izooba lyona. Omunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura obusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyami nitukwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'obuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninungi ahabwa abato n'abakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazi gona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirru bahabuzi b'umushaho. Gena Herbals ekayeme bazekishaka etine kabi n'abaramuzi ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwinga n'emitwaro 25 nibafera muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka. Eki ni kinyarakiriza ahabwo butandezi nizibasa kwerinda fayo munonga oyisebora kuba rw'imotoka n'ubu wakubura y'umushabazi baba bari abana batungire ntebe z'abana ezo motoka kandi ezinenkuba kandi okimanye ngo abana tabashemerire kushitama omumisho mu motoka wabo ri ha muhanda
kuratirebera jiro ebirukwebwa twena turi n'amagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Makuru g'ebyemizano gw'omupiira hagati ya Mbarara City na Buhwejuru gwabaguriye gwo kuzanirwa aha Chai Kacheka gwatoroga hanyuma ya Buhwejuru okuburwa timu y'abazani. Timu ya Mbarara City Council FC erizo abatungo bonero bushatu na goli ishatu batazanire mu mpaka za Ankore Cup bwa nyuma ya timu ya Buhwejo okuremerwa kureta timu yo kuzana abambarura nabo barebwaho mu Chai bonka nabo bamwe aba timu ya Buhwejo bija konka timu yabo yabeta shikire kandi batine na uniform abambarura hatana bajonana batebekanisa bempakezi okuremerwa okoromurmo gwabo abasakutwara kubi obutabasa kureportinga tukumanye cyaba basanga biza umutima yatakwikaje babasagarkayo basobora kuba ntuyaho kova ejo ncereka tournament abakugikura nibo bari batari serious obati bakubanza kwicirira abantu kubari ababine bantu babasa kuri kubano babasa kurabyaho timu participating muri buri muzano oguno muzano gwa kanagwe mpakezo mwaka ogu gutarukuzanwa ogwabandize mbarretayire Buhwejo tugurazanirwe ciruhurana n'isingiro rwa katano nabo tubarazanire kandi nogo garuka mweri izoba nago tugwazanwa bwa nyuma ya ciruhura kurgo mu mpakezi Mbarara City Council FC hatubasyo bonero bona bw'empakezi barukwinganisa na ntungamo rero yo Buhwejo ino bonero bushatu eshembire group ya kashatu. Omuganda makuru g'ebyemizano abiriki abarimu Seitha Kampa hamwe na Mavara Sorishaba borekera omutindo omurungi bwa nyuma y'okusingura zimwe aha mpaka zo kwirukanga ahabw'ekyanga ekyabugwizoba. Empakezi zitebekanisiibwe ekigombe kirukukora omuzano gwa athletics omu Uganda ekya Athletics Uganda obwo kikwatanise n'ababugwizoba zitabirwemu abirukanje kuruga omu za districts hamwe na za club zitari zimwe na zimwe. Seitha Kampa, Mavara Sorishaba hamwe na Johnson Ayesiga abariyo nibetebekanisa empaka z'amatendekero ga university zensi yo neziri kuza kuba mu rujama no kwezi kurukwija borekera omutindo omurungi. Akampa singwire za mita 15 Orishaba yasingure za mita 15 hamwe na mita 8 kandi Ayesiga yasingure za mita 15 z'abojo kandi abandi basingwire mu kwirukanga okuguruka hamwe no kurekera niko kuhebwe biconjo. Abdara Muhammad urukurgo mu Athletics Uganda simira umutindo guriyo no gutunguka mu cyangeci kandi we Apollo Musherero mutebekanisa asimira birukanje abo kwejumbera mu mpakezi. Nyine mpaka zensi yona so omu training ni wagera ngo empaka nkezi neza nizikora nka training na no koreka fitness yawe umizano yo kubori yonoza abana bagenda boreka omutindo nantaka chekingireje mu times konka kurigira visual impression chirebukana times student posting as a region na times years improving jene misinde jeno ja western region kubanga tugerageza ne misinde je mabegeyo ndoza tulaba waliwo enkurakurana naddala okusinzira ku ngeri abana gye baddukamu. Habwa TV West and Alogias byamukama webare Alogias byamukama n'abashatu mwena abashaka makuru agerizoba wanagabaisyo n'abantu Mbabazi Charity na Loyce Gavah tona kubendeza okurara kurunji kandi sande kwija ebabeire eyihorere.
eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Omu porogaramu egi obuhabuzi bw'omuzaire nibwetagwa.